Республикара Рашейн семес ылдыне сыра фестивальне хадерленеші. Кыжалвыл шурла уйген вуникеме жынче ушылать. Унда мінле программа булать. Хыштырых тада мінле предприятизем худшынма палырдашы. Шагайдузен хуравесіне ялхушалық министерственче иртне канашлура ушымлатреш. Чевашсем меня валдана хамла юстереща. Шержеврешак культурын тағырвуна процентне шабах пирин республика раду заилеща. Кыжалда сара фестивале тепхулари решниксен тюремен жердеть. Пыльдергибе талнаштарзан варавыл ытларах. Сагыргун быре. Рашейн сими сылтыне фестивале Шержевре вундвады региондан предприятизем худшынастыне пыльдерне. Ултыжы хамыр республикаран. Везем хамларан дуны терле продуктибе палаштариш. Сара фестивале чималданах сими сылтынату заилесінже шивичи дузене сүтсе явмалы лаптык. Шаванбада пуян эшле программа булать. Кажалы бір малашне пирин шыржывыра хымламылы адаландар Сибирге алажап бір күнді пирин шыржывыры ялгужалық министерстведе худшынай. Вазам ерсе бұражінде ку әшлі байне онзыр бұшне терлі сыра заводизен. Ердюшізен бұлай жүнда пирин хымларан сыра пәжереген сыра заводиземде бұлай. Кажал гынаянде пирин пілдер тузайылыны хымларан Московского пивоваренной компании депіріна Мускаврау вазем пирин хымларан сыра бежеріне шағзырана тудан забықма бұлдараш бұрде келзенде. Фестивалін тебір ұры ене, унда худшынаган пірле жүзем, пірберін эжі пүчебе палашыма, тубышлы келе жүзем алы бұсма бұлдарыны. Иртнернері гана галашта даралдымыр. Тебір Мускаврашлеген организация пирин сендервері районинже хымла тузайылме бұшлашын вазым кыжал шырзем илзе тербелесінде тебір жылдан уже хымлаларса хымла юбизене ларса ишле загашын вазембе соглашение алғызу бір. Унзарын баллах ханазене конкурсем терлі абат шимеш хатерлес енебе асталық секечесем концертсем гідеші. Сыра верек милли ела ергебеде балашма булать. Чанда фестивале тюлевлегердеші. Билет хаги іштерден бұшласа виширала деньги даран. Валу яврау менжукле вағыт пулнынжен келет. Аплабуленде ергелу жезем шагеш пуш республикана туристсене ытлара хявыштарма пулышныне балыртриш. Чевашингыларым валли Диана Иванова, Екатерина Янгалакова.